Assalamualaikum and hi everyone. Good morning to everyone. Sekarang ni Awi baru je, tak baru tapi dalam 1 jam sebelum ni Awi ada meeting Zoom Meet. Tak kisahlah, Google Meet lah macam tu. Awi ada join competition, and then sebelum competition Awi ada tuition. So saya balik lagi ke rumah. Masa tuition, tiba-tiba ada exam tuition. You rasa macam mana Awi rasa? Awi dengan kawan Awi yang sebelah tu macam dah tengok sama sendiri dah. Macam, oh no, oh hell no, oh no, not today. Cikgu Awi cakapkan, kalaulah dalam banyak-banyak soalan tu, soalan yang penting, dia ada banyak soalan. Lepas tu dalam banyak-banyak soalan tu ada certain soalan yang penting yang perlu jawab. Kalau tak habis semua soalan tu, soalan yang penting tu kalau tak habis jawab, kemungkinan besar second, I think third rasanya, third class tuition, I will not be able to go because I've been removed from the tuition class. I was like, bila I dengar kan, macam I baru datang, rushing pergi tuition. Lepas tu datang, you have an exam for class tuition. Siapa yang tak siap, you have to remove from this class tuition. Ada satu soalan yang Awi tak sempat nak buat. Awi memang tak faham langsung. Awi, okay, contohlah ni getas kan. So ada satu soalan tu Awi memang tak dapat nak jawab. So Awi just like, I was staring at the question like almost 30 minutes only for one question. Kawan Awi pun sama. Kawan Awi pun, Awi, sekarang pukul 11 lebih. By the way, hari ni awning saya alhamdulillah sangat cantik dan kemas ya. Jangan sedih disebabkan lelaki. Awak baru umur berbelas, tahu tak? Tak perlu sangat menangis sebab lelaki. Lelaki is nothing. Man is worse. Yeah. I'm so sorry kalau you terasa. And for all the girls out there, please don't be too cheap. Understand what I mean? Jual mahal. We are expensive. We girls, we women, be expensive. Jadi orang yang dekat shopping mall, jadi orang yang sangat, you know, susah untuk didapati. Macam Dior, Chanel, Coach, YSL. You know, benda-benda yang susah untuk dibeli, tahu tak? Sebab mahal sangat. We have to be more like, what we call that? Lebih, bahasa Malaysia pun tak tahu. Inilah masalah Awi. Dah bahasa English tak tahu, bahasa Malaysia pun tak tahu. Kadang-kadang kan bahasa English tahu tapi bahasa Malaysia tak tahu. Macam, bukankah I ni negara Malaysia